Pemerintah Kabupaten Buleleng Raumangkin sampun sumaken untuk ngemecikang pekantenan Danu Buyan, sani bejanten rumasuk pinaka Danu Prioritas Nasional 2. Pengerencana saking pemerintah puniki pacang ngawit kemargiang ring warsa kali tali selikur sani Jagirau. Pemidabdab ngebecikang Danu Buyan kedadosang konservasi, matujuan untuk ngicenen kerajangan majeng krama, talar mejanten mausana majeng pelemahan saunin capang fiskal daerah. Pengerencana puniki pacang ngawit kemargiang ring warsa kali tali selikur sani Jagirau, sani ketarkayang nelasang anggaran 1,50 miliar rupiah. Ring warsa sani Jagirau, Bupati Suratnyana mepengarse mangda ring sasih karo utawi kase, Kointenan Engineering Design, sampun kepuputang talar langsung ke Suksrahang majeng balai wilayah sungai, mangda digelis kesiagayang anggaran ring warsa kali tali selikur. Pungkuran Pekantenan Danu Buyan wantang utamayang potensi pertanian, melarapan untuk ngicenen edukasi, majeng kramo, mangda sideng ngasilang hasil pertanian skadi stroberi organik miwak paprika. Dana nucap 50 miliar mesumber saking anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buleleng, talar 100 miliar saking anggaran pendapatan belanja nasional. DED pacang kemargiang konferensi Indik Konservasi Danu, daerah hulu miwak konstruksi fisik ipun. Komang Yuda Bali TV.